14. juna je u Pančevačkom domu omladine održana promocija knjige pod nazivom Gospodari gena u Crnoj Gori, diplomiranog pravnika, istoričara, publiciste i predsjednika nevladine organizacije Porijeklo iz Herceg Novog Nebojše Draškovića. Glavni motiv za pisanje ove knjige jeste nastojanje da se rasvetli poreklo ne samo Srba i Crnogoraca, već i poreklo drugih naroda sa balkanskog područja i da se utvrdi na osnovu DNK analiza, muških i ženskih hapogrupa, šta su stvarne činjenice, a šta mitovi i politika. Jer ja sam počeo moju knjigu sa hronološkim tablicama. Bez hronologije ne možete vi shvatiti istoriju ako ne znate dobro hronologiju događaja. Ja pripadam hrišćanskoj pravoslavnoj crkvi, ali ja se ježim, sad mi se posle digne na glavu kad kažu, bilo je 500 godina prije nove ere. Svaka čast Isusu Hristu, ali naša istorija počinje prije 12.000 godina. I ovo je jedan kalendar koji će se vremenom, kad svijet postane jedno globalno selo, na njega neće pristati ni muslimani, ni Kinezi, koji imaju svoje kalendare, i ne može se era dijeliti unazad. Godine se mogu samo brojati unaprijed. A dokaz za to, da naša istorija, pa i zajedno sa tom praistorijom kako je sad zovu, ali se sve više pokazuje da je bilo tada istorije, puno izgubljenih gradova, nije to samo bilo pećinski ljudi, bilo je raznih civilizacija koje su propadale, tako da DNK analiza će isto to potvrditi, da ljudi na određenom području su imali svoje karakteristike unazad 10-12 hiljada godina, što se poklapa sa zadnjim ledenim dobom. To zadnje ledeno doba je bilo baš u tom periodu prije nekih 12.000 godina i tada je recimo sjever Europe, Skandinavija bila ledom spojena sa Britanijom. Znači tu nije niko mogao da živi od ljudske populacije. Ako je led bio kilometar kao sad na Grenlandu ili na Antarktiku ili na Arktiku, tu nije moguć bio život. Jadransko more je bilo jedan mali zaliv u to vrijeme. To su geolozi sve otkrili zahvaljujući Milutinu Milankoviću, koji je rođen ovdje u Slavoniji, nedaleko odavde. To je svjetski priznat naučnik vrhunski u toj oblasti o klimatskim promjenama. Znači, Crno more je bilo jezero. Znači, sasvim drugčija je bila geografija. Tu je postojalo i neko Panonsko more. Recimo, Vinča je bila jedno selo na obali toga mora. Jednostavno, neke stvari su se desile kojih mi nijesmo ni svjesni dok ne uđemo duboko u tu problematiku. Što se tiče mnogih materijalnih spomenika, arheoloških i antropoloških, iskopavaju se gradovi cijeli. Recimo u Turskoj ima nalazište staro 10-12 hiljada godina koje je ogromno, gdje su se svi začudili, ja sam stavio sliku u knjizi o njemu, to je jedan arheološki fenomen. Onda u zadnje vrijeme genetika je napredovala toliko da od jedne koščice ili jednog zuba koji je zdrav do duše, da nije stradao vremenom, otkriju DNK analizom i krvnu grupu tog kostura koji je star milenijuma. Tako su otkrili da faraoni uopšte nemaju u Egiptu haplogrupu afričku i danas prisutnu u Egiptu E1 haplogrupu, nego imaju R1b koja je svojstvena za prakeltsku populaciju i većinu stanovnika zapadne Europe, odnosno 40% sadašnjih Evropljana. Na osnovu toga vremenom ja sam slučajno upao u ovu priču, jer kad je Crna Gora stekla nezavisnost, onda je 2009. ministarstvo iz Crne Gore pokrenulo, ja mislim da je ministarstvo zdravlja bilo u pitanju, pokrenulo je DNK analizu Crnogoraca muškaraca. I eto, ja sam igrom slučaja bio među ta 404 uzorka. I na osnovu toga objavljen je na rad te analize je radio Medicinski fakultet u Beogradu, Institut za sudsku medicinu, DNK laboratorij. Taj rad je objavljen na engleskom, jer su ga obradili i strani genetičari, američki i drugi, a učestvovali su iz Beograda Tanja Varljen i Oliver Stojković. Oni danas rade u tom Medicinskom fakultetu, Institut za sudsku medicinu, DNK laboratorij. Oni dvoje nijesu nikad završili medicinski fakultet, oni su biolozi i svi genetičari su završili biologiju, taj smjer genetike. U zadnje vrijeme mi smo radili analize i na biološkom fakultetu, oni rade jedini u Srbiji za žensku populaciju. I treća se pojavila ustanova DNK centar na uglu Vladetine ulice i Svetozara Ćorovića ispod Mašinskog fakulteta. Tu je Bojana Panić koja je doktorirala u Cambridgeu i jako je
verzirana, stručna i ona radi 23 markera, znači 6 više nego medicinski fakultet. Biološki fakultet radi isto na 23 markera za muškarce, ali biološki fakultet je u stanju da uradi za žensku populaciju. Ali za žensku populaciju samo ono sa ćerke na majku, pa na babu po majci, pa majku njihove prababe, to je čukun baba i tako dalje. Ja sam ovdje napravio jedan rodoslov ravnopravan, da ne budemo muški šovinisti sa svim muškim i ženskim mojim predsima, znači otac i majka, dvije babe, 2 djeda, 4 prađeda, 4 prababe i 8 čukun djedova i 7 čukun baba. Za ovu 8 nisam bio siguran. Ali to sam izvadio iz arhiva, jer mi u Crnu Goru imamo jednu sreću što smo tu bili na granici sa jednom zapadnom civilizacijom koja se zove mletačka civilizacija na italijanskom jeziku, koja je sve zapisivala. A kod Srba i Crnogoraca je sve ostalo na usmenim predanjima, stare povelje su uglavnom uništene i od Nemanjića je nešto malo ostalo od Balšića, od Crnojevića, ali nikad nije nešto tako detaljno vršilo kao recimo popis stanovništva. Turci kad su došli, bili su savremena neka imperija, Osmanlije, i oni su vršili popise deftera, znači defter su poreske knjige gdje se upisuje svaki domaćin i porez koliko plaća. I na osnovu tih deftera smo, i na osnovu podataka iz Kotorskog arhiva, produžili mnoge rodoslove u Crnu Goru, pa se doguralo šta znam, nekad do 14. vijeka, to je jako daleko, znači kad počinje sa 1300 godina. Najbolji pokazatelj na najboljem putu za te početne smjernice bio je Sava Pavlo Vukotić Čeva. Ja sam s njim razgovarao sa 18 godina. Kad sam imao ja 18, on je bio jako star, ugledan čovjek, predsjednik Čevske opštine za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, a predsjednik te Čevske opštine za vrijeme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca bio je Jovan Pejo Drašković, koji je živio 106 godina. Načevo, koji je bio vojvoda, kad se ženio vojvoda Stevo, sin vojvode Petra, i to je jedno prijateljstvo između naših vrastava i tako ovdje i gospodin Vukotić prisutan, on to bolje zna od mene. Znači, tradicija je jako vrijedna kad se ona potkrijepi arhivskom građom. Znate zašto? Među ljudima ima puno lažova. U Crnu Goru se kaže, niko se nije okilavio lažući, no teško dižući. A tako mi Bog pomogao, Crnogorci najviše lažu. Jer mi smo nacija hiperbolejaca. Svaki se fali da je nešto, da kaže nešto dobro, nešto čuveno, da se pročuje. Ima jedna anegdota, recimo Cudski vojvoda Miloš Krivokapić, on je bio najbolji u to pleme. Bio je junak za Grahovačke bitke. A neki Nikola Čunović, koji je bio visok 1,40 i nešto, on je izmišljao priče da se bio s Kraljevićem Markom. I naiđe on pored kuće Vojvodine u neke zovine, neki do, Vojvoda ore. Naši su Vojvode orali, sijali, radili u Crnu Goru. I viče, on pomaga Bog, Vojvoda, pomaga Bog Nikola. Viče, eto te kad, najgori cuca zbori najboljim, eto te kad Đulek beg na Hercegovinu. A Vojvoda kaže, nijesam ja gori od Đulek beg. A jesi Gavo, i ja, a ne ti. I ostala anegdota kako je najgori cuca zezvo najbolji. Tako da sam ja sreo tih laži, ali ja sam duboko zahvalan što je svijet izmislio i genetika. Ovo malo je provetu, vidite. Ovo malo provetu čiji briz s unutrašnje strane, znate šta taj briz govori? Zaklela se zemlja raju da se tajne sve saznaju. Tako da je ta epruveta spasila mnoga vrasta, eto naše lokalno čevo, jer su Čevljani bili jako lakomi i bezobrazni, ovi iz jačih vrastava i brojnih, pa su proglasili Bulaše, proglasili su do Mazetovića, znači o Katniće, u Velesto, nijesu oni ozrnići, zato što su im otimali zemlju i gonili su ih sa te zemlje. I o tome mi je pričao Sava Pavlo Vukotić, da vas sad ne zamara sa našim čevskim legendama. Znači, ova epruveta otkriva više nego svi spomenici arheološki i antropološki, jer ona je, evo, gospodinu, ovdje prisutnom mom prijatelju Trajanu Simonovskom, otkrila genetiku staru preko 20.000 godina. Isto ko što je meni kad sam se tada testirao, i on ispada da nije Sloven, pošto nijesmo ni ja ni gospodin Vukotić, nego je on starosjedlac Europe i Balkana. I 2 haplogrupa. Znači, ja ne bih imao ništa protiv da sam Sloven, jer Sloveni, DNK analize Sloveni danas čine 40% Europe. Imaju dominantnu R1A haplogrupu,
a njihova braća Avstrijca, ja kažem po crnogorskoj terminologiji, su R1B Kelti. I oni su 40%, na zapadu Evrope. Sloveni su na istoku 480%. Šta to govori? Govori da smo mi starosjedioci sa I haplotipom, mi Germani po toj muškoj liniji, jer sad mnogima to nije pravo, jedino je u Hrvatsku to naišlo na veliko oduševljenje, i jedan germanska haplogrupa i dva koja je isto bila raširena sa centrom ovdje na Balkanu. Znači imali su je Makedonci, Iliri, Tračani, Tribali, Dardanci, Dačani u Rumuniju. I recimo, možda je najzahvalnija stvar baš testirati Makedonce. Zašto? Pokazalo se tako. Recimo, makedonski jezik preferira jedna predodžba i ubjeđenje da je najsrodniji bugarskom, je li tako? Tako je. Međutim, makedonska genetika se uopšte ne podudara sa bugarskom, zato što je kod Bugara dominantna jedna druga haplogrupa koja je došla iz Afrike, E1B1. S južne strane Makedonije, kod Grka, isto je dominantna ta E1B1. Sa zapadne strane, kod Albanaca, je isto dominantna E1B1. Mada je ona u Albaniji samo je na granicu sa njihovom istinskom albanskom grupom sa Kavkaza E2B2. To je prava, čista i ona sva čista albanska plemena i u sjevernoj Albaniji i Maleziji imaju tu haplogrupu kad smo ih testirali. Na Kosovu je većina Albanaca Arbanaši koji su poarnaučeni, starosjedioci, dominira isto ovaj E1B1. Sad, ko je najsrodniji sa Makedoncima? Ispadaju Srbi, jer i oni su I2. Ali, ima jedna velika razlika. Svjetski genetičari su, kad su vršili ove testove, vršile iz Švajcarske, iz Španije. I Genea je Švajcarska. Genea jeste. Onda se pokazalo da su Makedonci koji žive na jugu Balkanskog poluostrva Nordinarik. I dva Nordinarik je recimo moj prijatelj Trajan, a ja i Vukotić, mi smo Saudinarik. Tu smo se mi razdvojili prije 3000 godina, ili otprilike kad počinje makedonsko ime, počinje prije 2800 godina, u pisanim dokumentima. Znači, tu smo se razdvojili, do tada smo bili maltene jedno, i od tada Iliri imaju, a mi smo potomci Ilira, većina Srba i Crnogoraca je potomci Ilira, ne Albanci, oni imaju svega, evo ovdje piše za njih koliko oni imaju, samo da završim, 2,5% oni imaju ilirsku, na Kosovu samo 2,5% ilirske genetike. A pazite, ta populacija I2, koja pripada većina 38% stanovnika muških u Srbiji, 30,5% u Crnoj Gori, 44 u Bosni. Sad muslimani vole to da nijesu Sloveni, odgovara im to da su Iliri, oni su to napumpali na preko 50%, 50,5%. Hrvati isto, prvi test je pokazao da su Hrvati većinom Slovenije, 1A, ova gospođa Martinović, ona je čuvena genetičarka iz Zagreba, radila je te testove. Međutim, oni su, tada je bila, ja sam to pričao u više navrata i na televiziji, genetičari su prije 20 godina stavili da su Germani I1A, a mi ostali sa Balkana i sa Sicilije i iz Engleske i širom Južne Evrope, mi I1B. I onda je to u Hrvatsku naišlo jedno veliko oduševljenje da su Hrvati ostrogoti i tako dalje. To je Ante Pavelić u njegovo vrijeme, to masovno korišćena ta priča. Međutim, brzo su nas ti genetičari otresli svjetski, i ovi švajcarske i ovi iz Amerike, oni su nama dali signaturu I2, a zadržali su za germansku populaciju I1, za onu pravu, izvornu, teftonsku sa Skandinavije. Sad trebalo da bude obratno, znate zašto? Nijesmo mi došli ovdje iz Skandinavije, nego su oni kad se otopio taj led prije 10.000 godina, fino odavde otišli gore. U ostalom, u Crnoj Gori imaju ljudi koji imaju genetiku I1 koje mi zovemo macure. To su I1 koji nikad nijesu mrdali sa Balkana. Jedan od njih je otišao u Dalmaciju i tamo se razvilo ogromno bratstvo macure, neki su promijenili prezime, to je jedno od najbrojnijih bratstava u Hrvatskoj bilo u ovoj sadašnjoj državi. I druga stvar, u Crnoj Gori imaju i Mataruge. Pa neki Jovica Krtinić iz Beograda pisao neke gluposti sa njegovim saradnicima da su Mataruge, Martinovići, Borilovići, ovi Malocuce, Bulajići, šta ja znam, svašta je tamo nadrobio. Mnoga bratstva u Crnogoru nijesu oni Mataruge. Mataruge su drugi ljudi koji ima oblast Mataruge kod Pljevalja.
Mataruge su pobjegli iz Boke kad je pao snijeg na Ilindan. Ja sam kao mlad rugao se toj priči. Međutim, kad sam bio inspektor za Supu Kotor, odvedu me ovi prijatelji, kažu, evo ti Gospa škrpila. I u pobjedu tih dana osvane članak, jer katolička crkva ima sve zapisano, da je 1541. podignuta ta crkva u Škaljare iznad Kotora, zato što je pao snijeg u sred ljeta. I tada je, znači, ta legenda da su Mataruge pobjegli sa područja zaleđa Risna na sjever i tako dalje, ima neku osnovu. Onda smo uzimali turske deftere iz 1540. 1521. 1523. 1570. Jer u Crnu Goru su uvijek bili neki vladari koji su bukvalno pljačkaši. Recimo Skender, Beg Crnojević, on je popisao, on nije Gogolj izmislio mrtve duše, on je popisao sve mrtve stanovnike, recimo Čeva, Cuca, cijele care Crne Gore, tih Dahija, tada ih je bilo 8. I on je čak popisao one Crnogorce koji su Turaka pobjegli u Kotor, da bi prikazao što viši porez i da bi on uzeo što viši dio. I popisao je čak i one koji su odselili u Srbiju, pobjegli, jer dolazak Turaka izazvao veliko nasilje, velike pljačke, velika ubistva. I onda su ljudi bježali na razne strane. I ima Dragačevo, on se stvarno zove po terminu Dragočevo. I tamo je većina tih starosjedlaca u Dragačevo ima staru neku haplogrupu koja je bila prisutna na Čevo. Jedan mali dio ima haplogrupu Ozrnića. Jer mi smo Ozrnići se testirali, poslali smo u Houston, Texas, za naše pleme. Nas ima ukupno sad muških 6% stanovnika Crne Gore. Jer ne samo pleme Ozrnići, Čevo, Velestovo, Marko i Nezagrad, nego i selo Ozrnići kod Nikšića, to su isto naši većina. Znači, mi smo dobili jednu signaturu koja je karakteristična za nas, jer mi se u Crnu Goru dijelimo po plemenima. Tako imaju Vasojevići svoju, Bjelopavlići svoju, mnoga su se, i sad svako naše to pleme ima tu svoju oznaku genetsku kao jedna slamka među vihorom. A to sve nama pomaže kad prilikom analiza, čim vidimo ti karakteristični markeri, ta 3 karakteristična, onda znamo ko kome pripada. Isto kao na osnovu tih markera utvrdili smo da je Trajan, on je Nordinarik, a mi smo ovamo Saudinarik. Znači, ta populacija starosjedlaca Evrope na Balkanu, ona je ostala kao krst u obliku. Zašto? Zato što je bila napadnuta sa juga. Narodi s mora, to su neprevaziđeni gusari koji su na prelasku iz bronzanog doba u Gvozdeno pobili, razorili ne samo Troju, nego sve gradove po Levantu tuda, a ti narodi s mora, neki istoričari kao ne znaju, ja sam kad sam učio školu, kao ne znaju ko su ti, pa nijesu oni pali s Marsa, to su Grci i Feničari. To su najbolji pomorci u to vrijeme. A Saraceni su isto tu? To je slično. Oni su došli iz Sjeverne Afrike, tu ponovo moramo se pozvati na Milutina Milankovića, kad je Sahara za relativno kratak period, od nekih 2000 godina, od najplodnije ravnice. Vi sad imate u Sahari pećine sa ostacima ribe, ispod onog pijeska na 100 metara, kad je Gaddafi kopao da nađete, ima vode podzemne, onda se nalazi na ostati fosile riba. Znači, ti ljudi su usred tih klimatskih promjena naglih pobjegli i oni su išli na istok. Većina se naselila oko Nila, zato je Nil postao Egipat, Misir, što ga zovu Turci, gusto naseljeni, dan danas je. I oni imaju tu afričku E1, B1 haplogrupu preko 80%. Ali nijesu ti svi mogli živjeti tu. Nijesu svi ni bili ni pomorci, ni gusari. Jedan dio je otišao kao Feničani, jer Druzi sad imaju, recimo u Libanu, E1, oni imaju podgrupu V12. A naši, da pođemo od Crne Gore, koji isti korijen vuku s njima, i Vasojevići, i Kuči, i Bjelopavlići imaju V13. Znači, sa starim Feničanima imaju neki zajednički korijen. I Crna Gora i Makedonija ima na drugom mjestu u E-haplo grupu. I Srbija isto. A na prvom je ima ovu starosjedlačku evropsku, koja je čak napravila i 2 populacija, to su Englezi objavili, napravila je Stonehenge. Zašto? Nije bilo Kelta tada. Kelti su došli iz zapadnog Sibira. A Sloveni su bili iza njih istočnije. Oni Kelti su R1B, Sloveni R1A. I oni su kao mnoge druge haplogrupe iz Azije, i G, i ove Kosovke, azijatske, ove N, Q, C, mongolska, oni su svi kao Huni, Avari, Ugari, Bugari, Turci Selđukici, Turci Osmanlije, oni su dolazili u Evropu i pljačkali što
samo potvrđuje da je Evropa jedan podkontinent Azije ili Evroazije. I sve mi se čini, ja nisam neki prorok, niti se bavim politikom, da ovi događaji koji se sad dešavaju za naše života, da će potvrditi još jednom da je Evropa samo jedan podkontinent Azije. Da ne pominjemo Mata Glušica i njegove proroke, da će žuta rasa vladati svijetom i Tarabić i tako dalje. Tu su svi konsenzus, iako se međusobno nisu poznavali. Jednostavno, u Crnu Goru, što se tiče tih azijatskih haplogrupa, muslimanska populacija kao turski vojnici donijela dvije vrlo rijetke haplogrupe. Jedna je C, izvorna mongolska, koja je pripadao Džingis Khan i njegovi potomci, a druga je D sa Tibeta. Te haplogrupe su toliko rijetke u Europi da one nisu mogli doći nekom normalnom selom, ali su došle, jer Turci su jedna sila koja je pokupila mnogo srodnih plemena. Jer oni, obično se kaže altajska grupa jezika, oni imaju srodne jezike, i mongolski, i mandžurski i turski, pa se poslije dijele te tri grane na neke podgrupe. Ali oni uopšte nijesu ista haplogrupa. Recimo, Kosoki, Turci pravi koji se zovu Turkmeni, oni su Q haplogrupa. Tatari, oni su N haplogrupa. Ja mislim da su izvorni Bugari. Samo nemojte to zboriti Acu Krstevskom, on je ispod N haplogrupa. To nikada mu ne kažete. A recimo ova treća populacija Mongoli, oni su C haplogrupa. Znači oni nemaju, imaju kose oči, zašto? Zato što su živjeli blizu sjevernog ledenog okeana, pa kad se klima promijenila, oni su se spuštali dolje i najbolja je ona šala što kažu skiti su, naši skiti bijela populacija od kojih su nastali Sloveni, Kelti i drugi, oni su prvi pripitomili konji. A ovi kad su se spuštali sa sjevernog ledenog okeana kroz Sibir, oni su jašali irvase. To je Đorđe Janković, pokojni arheolog, fino objasnio. Veli, ova populacija bijela dok je bila na konjima, a ovi su nijesu znali što ona ih je gonila stalno. Gonila ih je put Tihog okeana. Pronađeni su skeleti. A poslije se veli desilo obratno. I žuti su uvijek upadali u Evropu, ti Kosoki, pa sad sam ih nabrajao, Huni, Avari, Ugari, Turci i tako da. A zašto? Kad su oni dokopali konja sa prosječnih 50 kila, oni su bili puno bolji jahači nego bijelci sa prosječnih 70. Isto se desilo u Americi. Španci su doveli konje, Indijanci nijesu imali konje, na američkom kontinentu nijesu postojali konji prije dolaska velikih geografskih otkrića Evropljana. Ali Indijanci kad su se naučili jahat konja, pa svi smo gledali kaubojske filmove, oni su bili puno bolji jahači nego bijelci. Znači to se desilo isto i tu. I to vjerujte, da ne citiram ponovo Đorđa Jankovića pokojnog, koji je to rašlanio na pojedine segmente, potvrđuju DNK analize tih kostura po ruskim stepama i tako dalje. Uostalom, dovoljno je ovaj podatak da su Sloveniji jer 1A 40% Evrope, a 40% drugih su Kelti jer 1B. Ali Sloveniji imaju rođenu braću. To su Arijevci u Indiji. 100 miliona muškaraca u Indiji koji vode i Bollywood, financije, njihove centre, te trgovačke i tako dalje. Oni sad nijesu mnogo svjetliji od onih Dravida koje su njihovi preci prije 3000 godina pokorili. I ti njihovi preci kad su došli, oni su imali bijel tjen kao mirec. Ali oni kad su pokorili ove ljude crnih glava zvane Dravide, od kojih su naši Romi, oni su donijeli prvi rasistički zakon u istoriji čovječanstva. Kaste. Znači da bijela populacija i njihova djeca ne smiju ne ženiti se ili stupati u vezu s ovima koje su oni pokorili, nego ne smiju dovati do njega. Oni su tako napravili te kaste, najdonja rasa je bila, nije za priču, ja to obično ne pričam na televiziji, nažalost zvali su se Šurde i Šunde. Pa onda, pošto u Srbiji ima Šurdilovića, u Crnoj Gori Šundića, ne smijemo to pričati. Ali stvarno su se tako zvali. Međutim, taj kastinski sistem normalnom vremenom je odumro, došlo je, zemlja mijenja ljude i sad su oni svi manje i više imaju tamniji put. To je, kažu, budućnost Amerike. Jer Amerika ima populaciju Crnaca i Meksikanaca koje imaju malo drugčije genetske osobine i koji imaju jak natalitet
Tako da ovo što se nama desilo sa Albancima koji su natalitetom pobijedili, istisnuli Srbe i Crnogorce sa Kosova, to izgleda tek čeka Ameriku, oni preko Rio Grande uskaču, kono miševi kad uskaču, Trump je pokušao da ih spriječi, Biden ih naseljava, glasaju za njega, tako da to je neki neumitan proces. Znači, svi ti procesi koji su nekad dešavali u praistoriji, dešavaju se i danas na nekim dijelovima kontinenta. Još nešto, najviši apsurd, ja sam stavio to u knjizi, je Adolf Hitler, odnosno to sam za jedan intervju u Kuriru prije 5 godina 2 stranice objavio. Adolf Hitler koji je potencirao tu arijevsku rasu, koji je otvarao vrtiće za Njemice koje hoće da imaju vanbračnu djecu sa arijevskim vojnicima, ali ne sa svima, nego samo s onim koji imaju plave kosu, plave oči. To moju majku je htio da vodi jedan Njemac, da je vodi u Njemačku toku Drugog svjetskog rata sa jednog sela Ledenice iznad Risne, jer ona je baš tako izgledala. A ja sam imao plavu kosu kad sam bio mali, ali sam posle bio sve crniji i crniji, kako mi je rekla majka. Mislim, u psihičkom smislu, ne samo fizičkom. Mala digresija, mala šala. Uglavnom, Hitler uopšte nema veze, on ima E1, B1 haplogrupu. A ta haplogrupa ušla u njegovu krv, u njegovu genetiku preko Jevreja. Jer njegova baba, Marija Schickel-Gruber, ona je bila služavka u neku porodicu, vjerovatno jevrejsku. Sad ja ne mogu da pričam ko onaj Dejan Lučić da je bila kod Rošin, da ja to ne znam, ali uglavnom ona je rodila vanbračno njegovog oca, Alfreda, i njegov otac mijenja prezime, neće da uzme, on je najprije imao prezime majčino, kad se zaposlio na carinu, jer Hitler je rođen na granicu između Austrije i Njemačke s austrijske strane, otac mu je bio carinik. On uzima prezime Hitler, njegov otac. I onda je Gering šalio se sa Hitlerom, kada je Hitler došao na vlast, veli sreća što vam je otac promijenio prezime, kako bi sad izgledalo Heil Schickel-Gruber, a ovako Heil Hitler. I tako da Hitler je dokaz koliko su glupe te teorije o rasnoj čistoći. Svi su narodi međusobno miješani. Inače, izvorni Hrvati, oni su čisti Sloveni. To je R1A populacija u Istri, u Gorskom Kotaru, u Hrvatskom Zagorju, u Slavoniji. I oni nijesu ustaše bili u Drugom svjetskom ratu. Najviši ustaše su Srbi katolici sa I2 haplotipom dominantnim. Znači, oni koji su prešli u katoličku, jer to Ruska akademija nauka objavila, ja otkrivam to u uvodu. I to je genetika sad potvrđuje. I Vuk Karadžić je to isto rekao, da su samo štokavci, Srbi, bez obzira na sve 3 vjeroispovijesti, a da su katolici, da su ovi Čakavci pravi Hrvati, a za Kajkavce oni su Slovenci. Jer Tito kaže, išao sam veliko djeda Martina Javoršeka u Sloveniju preko rijeke Sutle. Nikad nije rekao da mu je trebao prevodilac. Jer njemu je majka bila Slovenka, Marija. Znači, nije mu trebao prevodilac. Ista i kod Slovenaca je normalno. Pa bivša Jugoslavija, gdje je najdominantniji slovenski haplotip, to je Slovenija i Slavonija. I, znači, Hrvatsko Zagorje, koje je između njih, ono ranije bilo Slavonija. Zašto se ono zove Hrvatsko Zagorje? Zato što je bilo u posjedu Šubića i Draškovića, plemičkih porodica najjačih u Hrvatskoj. Zemlja se nikad nije zvala po onima koji oru i kopaju, nego po onima koji su bili vlasnici. I tako je to dobilo u srednjem vijeku nadimak Hrvatsko Zagorje. Recimo, u Crnoj Gori ima samo 8% slovenske populacije. I to je pleme Čeklići, to su selo Šipačno kod Nikšića, oni su skoro svi, Malonšići u Bjelicama, znači Pravilovići, Vujići, Draškovići i Četkovići, neka bratstva Klikovci i Radovići u Zeti, neka druga i u okolini Pjevalja i tako dalje. Inače, ova populacija i dominantna stara evropska u Crnoj Gori, pošto ova knjiga moja se zove Gospodari gena u Crnoj Gori, nosilac su 3 plemena. To je pleme Ozrnići, pleme Nikšići i Rovčani. Nikšići i Rovčani su jedno pleme nekad bili i mi smo se razdvojili prije 1800 godina. Tako bar kažu. Ja sam se testirao u Houstonu, u Teksasu, u 2018. godine. I oni su meni poslali jedan certifikat, to je po meni najjača DNK laboratorija u svijetu. Ja sam ga objavio i u ovoj knjizi gdje piše da je I2 populacija, koja je dominantna, znači u Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i jednom dijelu Hrvatske, da je prisutna haplogrupa I datira od 23.000 i više godina, a ovaj potip naš
je prisutan i 15.000 godina u Južnoj Evropi i danas je prisutan na Sardiniji i na Balkanu, dominantno. To je malo interesantno. Sad, ja sam tu imao neke blage neprijatnosti, ne iz neke pakosti, nego malo iz neznanja i malo iz zavisti od ovdje Krtinića što vodi ovo poreklo. Jer on je genijalan čovjek u skupljanju tih DNK analiza, Jovica Krtinić. Naše je porijeklo, a njegovo je poreklo. I on je prikupio veliku bazu 7-8 podataka. On ima čak iz Hrvatske, i za Hrvate ima one Hrvate gradišćanske i tamo iz Austrije, ali on to ne smije da objavi jer bi ga kao straga reakcije i tako dalje. I on je onda ustvrdio, pošto se vidi da u Srbiji ima 15% muškaraca sa R1A haplotipom. To je čisti slovenski koji je u Poljskoj zastupljen 55%, u Rusiji 50%, u Ukrajini 45% i u svim slovenskim zemljama. A znate gdje je najviše zastupljen? R1A slovenski haplotip je zastupljen najviše kod lužičkih Srba, 63,37%. A kod Srba u Srbiji svega 15% i nalazi se na 3. mjestu. Ako u Crnoj Gori svega 8%, to malo više nego u Albaniji. To su ovo Čeklići i ovo. Jes, oni jesu. I sad, ima i u Crnici Đurović i ima ti Brastava još. I sad, on da bi izvukao prosjek, on je naš stari evropski, koji je najdominantniji kod Makedonaca i kod svih nas ovdje, stavio da je slovenski haplotip. Pazite, ako je u paleolitu samo naša populacija i živjela u Evropi, znači nije bilo niti ovih iz Azije, niti ovih iz Afrike. Čak se naša populacija i haplotipa miješala, ja to potvrđuje nalaz iz Hustona, sa neandertalca. I istrijebila na kraju neandertalca. Jer je neandertalac bježao od Balkana do Gibraltara i zadnje kosti neandertalaca su nađene na Gibraltaru 23.000 više godina. On je samim tim, kad je to proglasio pazite, ne može jedan čovjek sjediti dvije stolice, da je i ova slovenska, da bi isforsirao tu većinsku među Srbima, on je dodao ovih 38% starsjedlaca Evrope, je bravo. I dodao je ovih 15, znači 38 i 15, to je 53%. I oni su da to objavili. Međutim, pojavili su se Albanci, koji su rekli, dobro, naša je izvorna sa Kavkaza je 2B2, ona je u Albaniji 26%, čak malo jača nego ova E, a na Kosovo je ova E skoro 40%, a kad se sastave svi Albanci iz Makedonije, Kosova, pošto ovi u Makedoniji su naselili masovno s Kosova, u Tetovo i tako, ispada dominantna E haplogrupa kod Albanaca 34-35%. Pa su dodali ovu izvornu sa Kavkaza, pa su na kraju dodali keltsku R1B, koja je prisutna u sjevernoj Albaniji, ti skordisci kad su osvojajali kao kelti, oni su sa zapadne strane, ti kelti se danas zovu Piperi, do nje Moračani, Amfilohije Radović, ja sam mu rekao dok je bio živ, bili smo prijatelji, i on je pripadao to. I svi oni do nje Moračani, znači Medenice, Dožići, Radovići, Rakočević i ovaj košarkaš se testirao, poznati što igra u Zvijezdi. Šćepanović, ne? Šćepanović su nešto drugo. Oni su iz Rovaca. Sad, oni su i dva kao nazvajica, ali su rodni sa Nikšćanima, sa Župljanima i Trebešanima, s nama su već 1800 godina distanca. I Albanci prisvajaju R1B, navodno keltsko pleme Alboni, ne pominju oni mnogo Skordisce, mada oni isti kažu za Skadar Skodr. Oni ga zovu tako, znači to je to ime plemena Skordica. Albanci su sjeli znači na 3 stolice. I onda na moje veliko zaprepašćenje, kad smo čitali na engleskom, ja i saradnici, dolazi ona tvrda germanska škola koja kaže, Njemci, Germanija, oni su i jedan, to je tačno, Tevtonci. Oni su, veli, R1B, mnoge grupe, pa uzimaju R1A, a to su lužički Srbi i Prusi koji predstavljaju 16% muških Njemaca danas. I na kraju su uzeli četvrtu su uzeli još jednu haplogrupu, ispalo je ta germanska škola, malte ne da ona najjača. A u stvari su pravi Njemci samo i jedan ovi koji žive u sjevernoj Njemačkoj, pravi Germani u Norveškoj, Danskoj, Švedskoj i na Islandu. A recimo keltska haplogrupa, keltska, ona je dominantna u Irskoj skoro 80%, u Škotskoj preko 70%, u
Walesu, u Engleskoj sve preko 60%, ali Englezi isti priznaju da Kelti nijesu pravili Stonehenge, nego pravila ga je populacija ista koja je ovdje pravila stečke kod nas, ili u Makedoniji, ili po Srbiji, ili u Crnu Goru, ili u Bosnu i Hercegovinu, i starost i sve se podudara sa tom populacijom prastarih Evropljana. Znači, ova genetika dosta koriguje istoriju. Ja ne bih imao ništa protiv da sam Sloven, ako znači da sam Sloven, znači da si Arijevac. Međutim, ja pripadam ovoj staroj populaciji starosjedlaca Evrope. Mene u nalazu piše da imam i 4% gena od neandertalca. Neandertalca istrijebio naš predah Homo sapiens, baš ova i populacija. Na neke cake, neandertalac je bio puno jači fizički. On je, recimo, živio u Europi puno godina, 1000 godina. Pravilo je genetsko da se jedna vrsta ljudi i druga mogu miješati i imati potomstvo ako imaju zajedničkog pretka najdalje do 2 miliona godina. A neandertalac je došao u Europu prije 1.000.000 godina, prije 500.000, pola miliona godina, a ovaj naš je došao tu neđe u Paleolitu prije nekih 30-40.000 godina. Znači, mogli su imati potomstvo, ali već su bili dosta udaljeni i onda šta se dešava? Pojavio se rezus faktor negativan kao evropski specifikum. Da iz tih veza, recimo, žena koja je rodila, vjerovatno neka s nekim, ona je rodila jedno i nikad više drugo, jer se pojavio rezus faktor negativan. To ja sam negativ. Međutim, sad čak kažu ovo, ako je tačno, ne znam da se ljudi RH negativni ne mogu uklonirati. Za sada, ovi drugi mogu, svi ne znam je to tačno. To je jedna novinarka iznijela na televiziji. I jednostavno, ovaj Homo sapiens iz Afrike je bio domišljatiji i on je prvi izmislio luk i strijelu. I neandertalac je imao, vidi se na tim njihovim skeletima, jako ramene kosti, on je bacao koplje pravo na mamuta. Tada su mamuti bili po Evropi. I on je bacao snagom svoga ramena i svoje ruke i mišića, a ovaj naš nego je imao pračku neku koju on baca to koplje i već mu je veći domet. I na te cake istrijebio je potpuno populaciju neandertalca. Od neandertalca smo dobili deblju kožu, da bi ostali, malo smo postali debelokošci, da bi ostali u hladnoj Evropi, ali dobili smo i neke druge naslage sala i jer neandertalac je morao to imati u Evropi koja je tada bila hladna. Rekao sam, sjeverna Evropa je bila spojena ledom, nije se moglo ni živjeti, a ostatak Evrope je bio dosta hladniji nego Afrika. I onda su se te genetski neke prednosti dobile su i neke sklonosti, recimo srčanim bolestima i nekim drugim koje nisu baš tako popularne, a genetičari tvrde da su došle preko neandertalca. Uglavnom, mislim da možemo mi biti na Balkanu zadovoljni zato što smo izvorni Evropljani u najvećem procentu, što ne znači da ovi drugi koji nisu ništa, oni su ravnopravni s nama, znači došla iz Afrike 1B1, pa ja obično kažem Cetinjanima, Martinovićima, Ivanovićima, vidi se da ste došli iz Afrike, vi kako imate krupne oči, ja debele usne, ovi moji prijatelji, Brano Martinović. I onda ove ostale, sve grupe su došle iz Azije, jer Azija je ogromni kontinent, Evropa je ipak jedan, ponavljam, podkontinent Evrazije. U ovome svemu, da završimo ovu priču, ja ću pročitati ovdje, recimo, pomenuto je za cincare. Koliko je to komplikovano. Cincari tvrde da su potomci Petre Legije, tako? Oni imaju 4% germanske haplogrupe. Imaju OUI2 9%, koju imaju većina Makedonaca, odnosno po meni svaki treći nacionalni Makedonac, a u cijeloj Makedoniji 25%. Imaju čak i slovenske 5,5%. Imaju keltske, pazite, 22%. Jer Rimljani kad su uništavali Kelte, oni su zvali, prva Galija je bila na sjeveru Italije, to se zvala Galija Cisalpina, a preko Alpa je bila Galija Transalpina, to je sadašnja Francuska. I onda imaju 1% G haplogrupe sa Kavkaza, gdje je najpoznatiji predstavnik te G haplogrupe Josif Vissarionović Stalin, Gruzije. Onda imaju I2, 25%, ona bi mogla biti izvorna od rimskih vojnika. To je ta priča. Jeste, 25%. Imaju 1,5% I1, to je arapska izvorna ta haplogrupa. Imaju ovu iz Afrike 31%, dominantniju nego ovu što se oni pozivaju na to rimsko porijeklo. Imaju od ove te haplogrupe koja je došla tamo
neđe iz Afrike 0,5% i tako dalje. Znači, nema naroda koji je etnički i genetski čist. To bi bio čisti, po govoru i po svemu, i po kulturi, i po cijašluku, i po svemu. Nema naroda koji bi bio tako homogen etnički. To je bio jedan nastavni san Adolfa Hitlera i to ne postoji. Svi su narodi miješani. Najbolji dokaz u Crnu Goru je katolska nafija. I ona njegoša riječ što se neće u lance vezati, to se bježa među ove gore. Za nas Ozrenice to ne važi, mi tamo živimo prije Kosovske bitke. I 1335. godine pominju se dva Ozrenića u Kotorskom arhivu, u jednom dokumentu Menoj Ozrenić, u drugom pominje se Petar Ozrenić. Ozrihnić, pa je to H poslije ispalo. Ali ovi drugi, ovi Cucama, Cuceno pleme koje ima 5 haplogrupa. Pazite, oni imaju R1, oni imaju J2, ovu koju se pozivaju cincari da je od rimskih vojnika. Ima Talijan koji plaća svakome, a to imaju i pješivci. Znači, Ivovići, Nikčevići, Backovići, Perunovići, svi su testirani. Mijuškovići, Mrvoševići, svi imaju tu J2. Imaju je Perovići, Banićevići, Krivokapići u Cucama. Onda ovu E1, B1 iz Afrike imaju Roganovići, Tomanovići, Bigovići, Steovići, Markovići i oni su testirani. Znači, to je druga haplogrupa. Pešikani imaju I1 haplogrupu, podgrupa P58 koju ima porodica Kohen, izraelska, jevrejska, najviše sveštenička porodica koja tvrdi da vode porijeklo od Arona, Mojsijevog brata. Oni imaju istu podgrupu sa Pešikanima i Pešikani imaju srodnike Međedovića u Nikšiću, Radojičiće u Krivošijama iznad Risna. Onda u Cucama ima haplogrupa koju imaju Zviceri, koja je vrlo rijetka, ona se zove L haplogrupa. Iz centralne Azije danas ima onaj narod koji živi u centru, evo ovdje, u centru Azije danas živi jedan narod koji ima potpuno plavu kosu, bijele oči, a oko njih žive dosta ovih kosovki. Evo samo jedan trenutak, naćemo L haplogrupu odmah. Znači, to je već 5 haplogrupa ima u Cuce, koji su potpuno nesrodni. Obično ovi Veljecuce, Krivokapići i Perovići sa ovim Markovićima, s ovim Tomanovićima, sa Roganovićima imaju zajedničkog pretka po meni samo Adama. Ništa drugo nemaju. Jedni su došli iz Afrike, drugi iz Azije. Evo je L haplogrupa. Samo jedan trenutak. Evo, Kalaši iz Nuristana, u Hindikušu i u Pakistanu, blizu granice sa Indijom i Kinom na tom tromeđu, oni imaju tu haplogrupu danas dominantnu. Koju izvini ponovim? Pošto ste spomenuli Kalaše. Pazite koliko je to specifično. Recimo, ovdje blizu u Rumuniji postoji narod, ovi, kako se ono zovu, Mađari, što su specifični tamo u Transilvaniji, u Erdenju. Sekelji. Ti Sekelji Mađari, ne znam, neko imao priliku od vas da su pozna rumunski Mađari, ima ih 2 miliona, oni tvrde da oni nisu uopšte potomci Ugara, nego da su oni stari potomci od Avara. Oni to tvrde. Znači, oni će svaki reći, mi jesmo sad Mađari, ali mi nijesmo Ugari, nego smo Avari porijeku. Oni imaju jedan haplotip. A u Crnu Goru imaju Kukalj i još neka bratstva, evo i ovdje, u selu Šekular, koji imaju istu tu haplogrupu. I onda pazite, Sekelj, Sekular i Šekular. Jer u Crnu Goru ne postoji Stepan, nego Šćepan. Crnogorci uvijek forsiraju to što. Znači, to bi izgledao kao jedan apsurd da nije potvrđeno genetskom analizom. Ili još jedna stvar, da neću vas više zamarati, ostavljam na pitanja, ima poznato bratstvo Karadžić u Crnu Goru, tako? Od njega je Vuk Karadžić, Radovan Karadžić, Tomislav Karadžić, predsjednik Fudbalskog saveza. Oni nemaju srodnike u Crnu Goru. Znate zašto? Zato što oni imaju ovu ovu I2 Nordinari, sjevernodinarsku. A ta je u Crnoj Gori zastupljena svega 8% u okviru naše ove I2. A u Makedoniji je ona dominantna. U Makedoniji je vjerojatno se pokazati ova naša možda 80%. Ali oni imaju predanje da potiču ispod planine Karadžice u Makedoniji. I onda su iz Makedonije, kad su došli Turci, pobjegli u Vasojeviće,
pa su tu živjeli neko vrijeme, imaju slavu Aranđeldan, pa su onda pobjegli iz Vasojevića u Drobnjak, u selo Petnicu, između Šavnika i Žabljaka, tuda sad prolazi put, i vjerujte koliko smo se god trudili, testirali smo 1500 porodica u Crnogoru, bratstava, oni nemaju srodnika u Crnogoru. I onda sam zamolio ovoga Braneta da vidimo nekako ako se može neko testirati. Mislim da bi oko te Karadžice, te planine najprije našli neke srodnike. Tako da ove genetske analize su mnogo osvijetlile, mnoge su stvari potvrdile. 50% crnogorskih legendi je palo u vodu, ali 50% se održalo. A inače Crnogorci su poznati kao ljudi koji su najviše ponosni na svoje porijeklo, posle Makedonaca. Recite nam razliku, za nas kažu da su Makedonci Grci. Da li su Makedonci Grci? A nije su Makedonci, kako mogu biti Grci kad Grčka ima dominantno, ovo je 1B1 haplotip. Može nešto na tu temu? I još nešto može. Grci tu imaju grupu, a na drugom mjestu im je ova koja isto nije karakteristična za Makedonce, I2. A zašto je ova I2 u zadnje vrijeme čak ugrozila primat ove, mada se uvijek održava ova Afrička I1, jer Grci su Afrikanci. Stari Grci su došli, većina njih iz Afrike. Dobro, bilo je drugi Grci, Dorci su ju donijeli sa Dunava L1B, to su Spartanci. Ali recimo Tebu su osnovali Feničani. Kad? Koji je po njegovoj sestri Evropi, ovaj kontinent se zove Evropa. Znači, Grci sa Makedoncima nemaju niti zajednički jezik, niti zajedničku genetsku osnovu. Da bude kratak jasan. Za jezik, Demosten kaže, Makedonci su varvari koje mi ne razumijemo. To je grčki istoričar iz Antike. I svi grčki, stari antički istoričari nazivaju Makedonce varvarima zato što ne znaju njihov jezik. Dalje, Filip Makedonski, on je uništio u Tebu. On je sravnio sa zemljom. A Kadmon, koji je osnovao Tebu, koji je bio feničanski princ, on kad su u mladosti osnovao, jer je tu našao svoju sestru Evropu, i na tom mjestu gdje je našao sestru Evropu, koja je bila odbjegla, da ne pričam sad cijelu onu legendu, to ima u svim knjigama, on je nazvao po njoj to mjesto, ovaj se kontinent nazvao Europa, tu je osnovao grad Tebu. U stare dane njega i njegovu ženu Harmoniju protjeraju Tebanci i on osniva drugi grad Budu. I na tom prostoru se zasniva starih Feničana i Grka, dominantan taj je haplotip. Znači, to je dominant. A vi imate potpuno drugi, I2. Sa Bugarima isto. Jer ja mislim da stari Tračani su i oni su, pazite, Trakija je iz Carigrada, Trakija su iz Dardanela, Trakija je i onaj dio Grčke što su Bugari izgubili, su bili glupi, napali su Srbiju u drugom Balkanskom ratu i oni su imali izlaz na Egejsko more. Cijela Trakija je pripala Bugarskoj posle prvog Balkanskog rata. I onda su im Grci oteli, kad su izgubili bitku na Breganici, a Rumuni su im uzeli Dobruđu, a Turci su im uzeli ponovo Jedren. To je najviša glupost koju su Bugari tada napravili. I onda, recimo, ti stari Tračani su prenijeli većini Bugara haplotip. Znači, Tračani i Makedonci nijesu isto. Ali Makedonci nikad nećete naći u istorijskim istorijama, ne znam da ne nađe Brane, on je stvarno neumoran istraživač, da su stari Makedoncima u vrijeme Aleksandra Makedonskog trebali prevodioci ni sa Ilirima, ni sa Dardancima, ni sa Tribalima. Slični jezike su govorili. Da, i slično imaju genetiku. Dominantno ovu I2. Eto, to je to.